Faikaham joto takuk tai bukuk songno tini norni bagai ketal job notification okorka SBI bank ni hoite total vacancy tongo 8904 post ni bumung angka junior associates customer support and sales ni bagai tai job norok online application khaimanai jora rojaka 12 April 2019 ni simi 3rd May 2019 jora norok jora tongsini no online application jomari paidi tai nonongni pura all over India ose 8904 vacancy tirpani bagai hinge শুধু UR on bagai hinge 5 EWS ni bagai 1 SC on bagai 1 ST on bagai 3 tinta se tongo ST on bagai vacancy tai o job ni bagai qualification nangnai any graduation je kuno graduate tongkhaino o job ni bagai norok apply khaimanai tai age limit minimum nangnai 20 years tai maximum 28 o job no apply khainani hingke tai SC ST ron bagai extra 5 years jora rjaka like tabuk 28 hingke tai 5 years extra hingke 33 year angkhono norok o job ni bagai apply khaimanai tai tamotong tai exam prelims exam ni bagai English tongnai 30 question 30 marks tai numerical 35 marks ni no reasoning bo 35 total marks nai 100 ni jora rejangnai 1 hour tai each part ni bagai 20 minutes kai jora rejangnai tai main exam ni bagai hingke general financial awareness ni bagai 50 marks 35 minutes jora rejangnai general English 40 marks 35 minutes time aptitude 50 marks 45 minutes jora rejangnai reasoning 60 marks 45 minutes jora rejangnai total marks angka 200 jora rejangnai 2 hour 40 minutes tai o job no norok apply khaina hingke o website thangdi www.sbi.co.in aro thangi norok career option choose khaidi aro no recruitment of junior associates in 2019 tongnai tai o jaga norok hapka ke no orni pay scale log nungnai 11765 ni simi tai o online application norok jomare thani rang nangnai jara ST SC ta PWD bong bagi hingke 125 intimation charges only tai general long bagi hingke OBC 750 angkha khayo norok jora tongsi no apply khaina hanai hambai asungno tini bagai